bwa nyuma y'umushija w'imyaka 35 okufera omukavuyo ko kurwana omukazi obire nakora omubaro mutawuneji amona aine byona owabinje barukumanya nka Amosi omutura wa Siyoni batahibe bamutematemire yaferaho aharishaha nka mukaga ziciro mbire mbya mizazirisha mukaga ndashika 50 tindi hale na kurai mu busini aho kintecho kiberire umuntu yaterera isimu aturu kumaye kiriya hewe nabuza arochi ati aine byona Amosi bamutematemera umwirembo ryanyomo ngo ni mubi ari kubi munonga ari so kwimuka nanye shohora shangwa nangwa abandi bantu bayikiro bingi tumureba biracha isiatakafire kunkaine ebibundi bihango nekigambwa ngo omugenza aine byona agizero butikirizana n'abandi bashija ahabwo omukazi webara owamanywa nka Unisi omuka trading center akakabasigazo muri Siyoni bwanyuma aba batandikire kurwana kandi aine byona no kwitwa bayituka mukama we bamaze kumukwata bamuteka mukomo bitukukiriza Wilson hamwe na Wilbrod bacyabuzire kandi kuna ikashweka bangamanga shongeje yarujiraha mukazi wabaina kabara omusento omwe obakweta Unisi ngabo jabo mojo obayisire abantu bamwetayine yana yendo mukazi ogwe muramuzi nagira ngo ubwanyuma y'abantu aba bataketegerezibwe bazo mu cyaro cya Twesime owishenkazo wa Wilson kwikiriza orukutekatekwa huko bari omwe mu bisire Amoni nukwenji yo kugihemba homoro kandi kasikaho na nebintu byayo abasigaze bano kukora ibintu nkebyo obumwe nisetwa kunywa amarwa mingi hamwe bakwesa n'enjahi hamwe no bunto bakuteka siyo rimi mangu nimbijaji hamwe n'ebindi bitokoza bwonkonka amirungi nicyo kiri baretera obuzibu kubinywa bakamara bahindukira umutwe bakaza kwijuka bakoze n'emishango abasigazi kare n'abashija bona abari kukwana nimba message ndi kugamba abakazi ni bingi ureke kureba ubwo amishokaga muheteka ho munonga abakazi bariho bingi ubwo yarema n'umurugo ho n'urundo ndi nyina w'umugenzi Mary Chembo nagira ngo ahuriro rwaraheru kandi ukuza kwija nukwe kushanga umutabano bamwisire ngende muno muharo munzu muzantu nkayo gugwarwe nakoshanga kurezwa kakanyaganire ati mpaka no mukabara yifanta kashobora kubwona sound yero kutoro ruguru tugumira kubanja bro mutyaje ngo ine nduga ngo ine ndikuru nagira mu nyanya tukunga koshanga ine ndungware kugwana ati inyumuka speed no maraje nkora ati ati kumva naye ko mujyango kuza kugura bugikirire cyinshi cyane tera hasi mushobwe ngo babiri bamutera umuhoro ati umukazi arukutundo gushara yosari atirende ati boy nakureba niwo wayito muntu boy wayito muntu ati nanye nirukanga mfikaho nshanga bamara kumutera Zambia ari akwisa na furubiro orufuro bamutere jamia nashanga shataburikire ko kwari yashababo bushoborozi okumuhwera umukutungo buringaniza na nubundi buhwezi ngo habwo kuba mutabana musijira abana polisi nkure yakagadi yahika hamwanyogo kandi yicerezo kuziko mugenzi aine byona amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi omuri kagadi we bari kutsihaho amakuru ago cibire hecho busasi kucina munonga ahakayogo mushija w'imyaka 35 biracine binji ebyakubasa kwekora omagara against bituna n'abatura ikintu cyo kukoreza ugu kandi okashanga umwe wakwaterana muna batine mushango just akuja binaka kwate maybe na Noria nicho njukujanga police obwa hati hinabi hati no muchome and of course ntushabambu yegumze muna investigations mpaka echekintu echendire mukama ariyo muhwezi witu abuke bintu nkebyo no berane baho omonda na heru nebintu nkabishatu munsomo muntebyo ine kura waye tanta rokira yo munonga aharmu omukazi
harimu enyama harimu esente wareba omuntu yatabuka ha sente hatiwegiramu amajezo mwesasire ufuriki wareba omushaija yakwegezamu omukazi waba oyine alternative atari omukazi owotahize omuka omunju yawe woshwire try otherwise kandi wareba omuntu wateeka okamwima enyama omanye ngu nabaasa kweyita ahabwokuba yine aho birabireho aho tubirebere mbwenu teekateeka munonga hatiba niwasigazamu otujezi kare bani wasigazamu otujezi oriya wara yajabirira atiwe kandi oyekwategye oyesotinge nko mushobora kuyakigamba abakazi nede nibingi nyo nitwe tubarumu reka kujabira ahabwokuba omuntu wamukwatagye okamushoborera omukuruga nayimukuza ama easy so ningira ngo ogwe yagwa omurufurutyo omwe mbajangu buri omwe nakirekye konka nosha akamwe hino turuketa ati nyo nareba omuntu nakugambira ogo kubanza kugambira ogwa kabiri atarga mukazi wanje ibahaje bukwama konka omwe noshanga nawe atari mukazi wogo kandi atari mukazi wogo abo abajana mukazi mushyaru korombara chikumanyisa buri mwe nayijaho oguna kirjita ogumana adirata buri omwe arumuna yereko twana to buri omwe nanyorora nagaruza side ye konka koko nagambira bani wagira motugezi wareba byaza mentalo abukano mebye bara ninjori yabena ija mugura yechupa ori ija mugura yechupa bazao bashemererwa muka wareba byaza mentalo takajo tukotinga antire maka sente kinji tinkiriza kufera ikirizo fere ofera ka sente konka tristi osigaze amagara nechishaka mwana bishkan hafashoka hafanyoko ukaba rero kasho kwitwa ejo kandi bicira umuntu bibaho yaboka waza kureba umubara actually waza kureba umubara entare zukubaziro zukwatirine n'ababisha bokoro mu mabara so abashija batabani bito abashija bitu mugezeho mwihangane bantu eja bitu nyonga kihaho shija wanje mushija witu abapana hati moyerekere mu balance ko kumanya ngutiwe wenka abo kuba no shanga no biyakuba mu kicyaro buna celebratinga kamagaraga mutayo kugira ngo argo magaraga abo kujabe nateka ngo bundi nakwana owakweta mushija we tashwara ryo mushija wawe hauka yafuruka yakwato kuyakwata actually tinabashija bonka kushanga no kugira ngo cyo cyabo kagadi batosire nturebana n'abakazi bo bunga bakwenda kweyita kushanga no teka ngo simanye wo kweta mushija wawe aine nanka and at the end of the day muruzi oruzi ngamagara bakukoma umushija sigara aho wagumiza amana nebyeye so tugeze nko kuwagamba itwe tubabageze bari yatubarebesa misho bundi tukacendeza ezo enshonga program yesisimka cyane munegendo misho of course tubatwine na Gideon Senyumo ariko banaturetera abantu kuba kutase sente kucira munongo mu rurembo ritu Rambara City ntureba byamwe bakabiha street sing operations kiri mu zigendo misho obahati nturabara muno bade marketing za boda stages binje nabaza ku bantu barwo mu town but regardless ni kihe kinde cyo wakubasa kuteka himukono ukabasa aija turondera arukusika muhogo arukuroga side zoko tuine na contact tuine contact ogota kumureba tuine contact Gideon ni twakweshengereza abo kuba ombo tukuzomuka humuro kamuhoga ko bundi tukahumurira heta chikanke mwene chweka Deno mwete batukirya seti yo wakareta karagumana turingisa imwe bashije tuzabiriza bitatu ntureba already Gideon yashikire umutawuni netureba murebyo hinaye kucira kuba nimbereba mwene katwakira yongere kutushobora aha ryejo business na no gwari kugikora twakwakira Gideon Munga Jemima na Chaute, good morning. Sente enyama abakazi waza kuchondoza Chaute ncheko chino experience event turi kuzanazanwaho aside ya mhogo na mhogo wena aza kumuronda ko nyine contact person bamwita Bridget mwana ugaturisize mhogo nyenda kuja kumwekwa ataje aje tutwari turebe mhogo na jihankaye bitogwa kuteka muhogo kushanga ngushayi 12 Bridget na tuta muhoga office bo bakikora bata omwere butari wahare umujenyo winza kumutaha isa na wanje tugana ko kuwashaba
ndakusibizeyo wagamasho ya sente hata kati zo mukushora sente nyino mwami Wilson naguze bimuri abantu binje bimurebe ibintu byakumbirebo kwa heru amwe murebe bya Valentine abandi murebe bindi konka mundo gutya street yambara high street no tushitameje shaha cyo tuganira ina tuje tuganira mu rumogo tugambira kumazira mbwire kibito mu rumo yona bwa cyasaze mukuzo mu rumogo bit go gutasya guta Wilson Oliver TV West amazina nuko nkabudizo ko yakusoborera manyeta nazo na Wilson nyandu korebe murevi nantakoze rebe nikora zabuke kare bya gifts kora nzo mu mabaga decorating and decorator okay umurimo nagumara makchware nemyaka nkamukaga imyaka mukaga uriyo nukora aha nibyo kusesa sai kumeni nimani kiraha mu rumo rwanje tugambira urugendo rwawe nkizobere ryaza gutandukana muri noraro bikozere no birunda nota bityo waza kubikora ubiguzora kare norati kasaizeje narebyo mutwaro arebye mutware biri umwe nimbandire mukozere okay umwe mukora nkata kashese nko kunakera muri byo biranka ino kubihinga nyane kubyehingira nyo musero makenke mbwe niwe mukamo musiro wanoza makenke acha wanoza Masaka Kampala aha hacha tereze na mlongo go munyeta kutekateka nkishikubasika yukatandukota ni wachetanchire ukachiyombazire okuzo mu rumogo katandukota kare nyonkamba ndi mu decoration kiza naraba street hansanga kare nabe nasangira high street kunarebera umuntu bakora kare nareba bakora sente nyinshi ntabwo cyane ndakujoyinga ngo mu ukarebera ariyo hano kimushikizina aro mukaze naomba mweta Anet aha ubona rebiyo nawo kandi nawo nakora decoration okay kuna kauna yampire nko murumo ndeba nakora sente nyinji ntabwo ngita kurunda amanya ubwanya nangakora ki ukakora sente nyinji zikaziri zingahi ubu nako kana basakora za mitaro kankaga nkaga izoba na rukwezi izoba umurebe Wilson banzo tugare ukakenyuma nkaga izoba abwatire mukazingaye natire mitaro ki15 hata tereza kibaro Wilson nakushaba utereza kibaresha cyate turiyo agashonshoshe no mu rumo gwanje umurimo gukereza emitwaro nkaga izoba ndire takagutungire konka murundo nagushanga Wilson tereza kibaro ekimuro kitamuzingaye denoza kora sente zo muteze kibaresha turebe kare kimure kinura naro akavera ariho ribbon ari musponji kayo actually nono wakutubara yitumune mpaka chwire notitire mukasinyi kakakaga ukiguza zingahe uzo umutwaro gumwe kandi wajango hariho byagumwe ebyebere byeshatu nebyazingahe atabyebere byo notitire mu mutwaro bwe no mutwaro nubwo mutwaro bwe mu kintu kigoba 50-50 ekibari nchonche washanga ekinde kigoba 50-50 cyagabanka mataka oshanga omuntu yagura itaka izo kandi mbrewezi bankore bakagura itaka koko nyakishara miliyoni bakazigamba ubwo yeze kurugura bakarugura miliyoni 3 baruzuza miliyoni 5 dabinyiza itaka ryagoba miliyoni 5 ati nchesha Wilson ati Wilson omuntu yaza kutandika atandika mperezo bwenje nenda mukushoma nenda mukuzo mushimo katunga bwa design nenda ki kare Justin nokore noiza nkari nyonka atimbanye nakora kinakwegeze aha wageze kuba kuseporinga wageze kuba kukimuta ano kwatara turkwetagisha mbona twazo mukwega nshwara nkabwire ki ko kwezi nko mwaka ara nura ba mwe mitote kashana ara rukwegera nko kwezi ara no kwegera ameza abiri bwena ameza abiri na wabodye kanchete kidoma wene kuba no marasa ko bechidumu kane kakumwene chweka mwene chweka utanuka kora sente iwo ino musiri inabatine musiri bono bakora bat mutako batine musiri babasa kuizari nyomba guza
mbapima na ke bucket ogiguzote bucket nimba ningiguze emitwaro 3 imitwaro 3 erugame ebimuri bingahe yaragame muri nka mushanju mukaga ebiri mushanju nari mukaga n'imitwaro 12 abwe birebire ubu wakigura 3 barebe nazo mu business muri charity na Jimmy bari muri wacu West okay ukwezi kumwe cyeka naye ganaro ndetse imitwaro 3 natanka business nakora imitwaro 12 nari 14 okugiza nko kuri yarenga obuzaro bwawe Wilson zaru itendero mijina itendero mijina that is Shema Bushenyi niyejo Shema Shema Bushenyi cyate watunga bo wanyokwe muri abakozi nkabiyahengaro abre minyeto akureba TV West imyete mumene basakora ndukubona gaje business ya tatu ko kanyone mbabura imyeto nkanye byo mugezo wo mukore mugezo wo mukore akwanyorora sai 12 necweka nimbanikira mu rumo rwanje imyeto mutakaga yemerumo nco kuba haboreje okay wagamba bimuri umuharo mutata arkwende bimuri kumushubuza kuja kumwegesa mpereze namba yawe kare wano byende urkwenda nkebe by'abapfu urkwende bitu bya gifts bitu bya decoration wanda ku decorate ngomukoro gwawe bine event budget ajeweri ya event wano twenda no 0703 96 97 71 ninga si 076 18 48 177 ezo nizo namba zo kutunjira abo acintereze nambezi na mnonga abakete kubasagamba byona konka at least wamwicira ko guno muntu waburijo at least no munyeto tiri kuteka ngo nakunda bihange biri atakare nkono kuteka nwasa kumwicira akwegise ebirungi bitwihiremo ubu tukusebora ebirungi ako watereze imyaka yo maziremu watereza ikishani ikatugamba birungi sente zawo zitankaye ebirungi nka bukora mna yagora maka protein aha kandi atebe ebizibe kubiyamu nk'evo kose wabisiganka ha bukaterwa mushana mena kwiza kujo business cyacetegura no kuba no kimanye akaba atari mu business atari morose okay bon umbiri mu bitu tubase kwegura mu fruit umurembo rambara room rambara nari kuri itendera muito murimbara mbara city abakire cyate na Jimmy akatugaruka mu studio niraza abashahe mu ndakika 32 Patrick Wilson ayongere gukora abakire nasiganse nyumugire naho murembo rambara katuzo mu papara z'amahoro n'ibindi kebyo okay webare turetera owe muri business ejo wayenda Gideon otagaruka abo kuba tukushandisa enshaho zawe Chintu nije ebare yiwachirnite program na sistemuka rega kushitamuka reba konka ebumuri ebyo kubasa kwivinga ahifeyeka yawe ninga hwa ruguru ukabasa kugira ubutantiro no kuzomukoka bicho kabireto kibistia haito tukakwa musente abakwambahereza abakundwa babo abakubambaza ebyo twara hashanduka hamfu nebindi byinji nebyo kwano decorate nsa eka yawe in any case abine amabaga ebyo business zona nzibanzakira ebye bimuri kandi bashati byayitenga space mpango ikuru no yine honka bishatu umuntu abireberaho bena hasigara acheza kukolesa order ati wotahoza kuri yo gendo byakira ka transporting ke 15 ingo mutwaro zaba mpango kandi umushana akiguze mitware 3 mukaga mwerwizo boshanga ariyo mchami twaro nkaga izoba kweshi iwe niwo byanzire webare mnonga Gideon Senyo koresha icyangu mnongo korekensi ebintu kubire bigenda ne bitambure mirimo yibarukora kandi tugarwa mu amani niwe wenka wahigwa nakureba
amurana aha areba yagira ngo kiteko teko mashayona neza kusiga setu wenka ndandike kinga muri bato bari munonga gideon bari munonga gideon senyamo kutisi aho umushija ogwe twose nentereba banta street kumanya edge business yani one wasakuya mucango bitobwa hati amisho giguka twareba no wakoina akantu kawo no wasa no kutahe micepe yawe tembe muri byawe obe no wasa supplyinga ningi wenka obe no wasa guza ebe muri program ya sisimka eceri mune gendo misho impapura z'amakuru tuzina bitobwa hati twaza kuzumuka mu murokace tuza kontugarika tukubashomera ebija omul papura New Vision amana no papura bukede mutakarga TV West ombere kwije juba neka yandi byaro kuma neka yandi kumara ubwo mwana ndemeri dore ko umutwara konkore noza kushenya amakaga bantu you are hostan oshabire kanga omushija tarampenzo narubaje aha nugo muhame referendum rete abishemwe mutarwana mazara wanje murungi no we no please ukuzina namushawe bakoresha bakuzina tata zara umukunda otaferwa nitkorera kimwe nitunguka mu rujugu bageta bajya no bageta no tunguka bageta mu rujugu tunguka mu rujugu yes yabo no bageta yes katkorera mali Nubageta katkorera mali increasing money yeah uri perfect stage yes yabo yamani omwe shokoje kumatira noha David Rutaro kaha kaha toma kapera toma kapera wancha wanange nefuna wasamera lidine yiga nafuna amanyomo sana mine kapasare kisipakanika Ebe bipira yo kutangaza kwamisiriza omukago omutawuni ya Rubare ntungamo ebirabiri na kimwe byo kwakana oku taza kutogota shitafundikire obwo ba boda boda ba Rubare Town Council barukuritana n'aba boda boda ba Rwetobo Town Council namwanyi materebo mupira kwa kasisimuko ubwo bahereza ba TV West na Radio West barukuritana n'abakozi ba Nyakejo Sako ompira kwa tarikana pato no kwesa kuzana kuri kimwe ngwaza master teacher Ivan Murungi yateba emipira yombi eriyache cha Rubare akatare banyuma yo mumpira twena no kwegeranzura aha New Bump Hotel okushemererwa mpaka Bushesere hari abeshongozi nka Vale Music Famous K Shino Muchiga DJ Inox Mr White Party ba MCs DJs n'aba comedians okutamu n'umusha kademeza n'emitwara 25 haro ebyo kunywa byona okubukinga tera note mushanzu 82 note mukaga 15 nshanzu na 8 tweshangeyo Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete mpinduka ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa na chemba guiguga na chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutora
kutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohereza ari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana shashishwe DFCU Bank, KLM, Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. TV West Nehinda webarakirineetwe mu program ya sisimuka uchine Jemima ayebare hamwe na Chobutunji Charity akaniko kira kutukwantiriba ebija omumpapura z'amakuru twareba New Vision yakasheshekeri zoba nibagamba aha legacy of member of parliament nachumuri hailed ogo no ne woman member of parliament wa Karangara yarijoro magara against G abari mu kigombe cha National Unity Platform bione bukumukwataho ibukwata magarageye urugendo yo politics New Vision yabukoretera ntushasha nabeka yeye. Ministers invite Ugandans for MK Marathon na yoheremu ne gender omission tureba 41 billion okayed for hiring health workers nibakwirika finance clears funds for staffing ni jana makuru marunji munonga abokatosiro mwe abantu babujo twetombita ngo abashaho tubakumara onogendo mararo burari ukoraho bita sente kubarazi ko seje at least twaza kuzara twazo mu mararo gatarga mwana gamwe ntuza kwantu basa kushangayo abaratukoreho gaba murder trial okozesa suspect Christopher Okello nyumu kuchira munu kugendo misho izoberi yanyuma bazoturebere bwahati babenu bare babire nebere ko butambi police yebiyahanguto nengashi aba traffic nebere kai motoka yo kuyatambwire the previous day yarabire nanizoba obuyahika kugenda ahishomereri and of course bachiri munu babuza suspect's lawyer quizzes mental health expert na nebindi binja page ya kana page ya katano noza kuba no byeshomera. Impersonators of UPDF generals arrested abantu bete ko muchishani cyo muntu batari beta ba UPDF batanaka kubona abonesa abantu baburijo obwati ntureba nguba mazire kubakwata. Regulating foreign influence without stifling growth babireta page 16 nemanitsa kino za kuba no byeshomera ombwijire New Vision bantu mwehe kwinire amakuru nyamwinji agota shemerire kuba no fera deba omushango gwa Okello Christopher ayigwa New Vision yabukoretera bundi obasize ku ferries oberya nyamwe bazo deba okubijenzire. Government increases health budget referral hospitals eat big ntimanisa nitwa ha referral itu eyambara ntubamazima twagobamu chihango nanezi referrals kwetorora ihanga babukuretera twaza kuri Mtini Vision ninga abantu gamba aha minyeto yitu barimo bagambe cyo cha mental health reka tutakatizandisa munonga some battles need convo not advice ngozi mwe obundi ebikuteganisa eminyeto n'ibintu byetaga kugambaho no muzire kugambaho no mushomesa kugambana no muntu obundi oworu kwesiga babukoretera ito barimo bakuza abana bari mu myaka yeminyeto tusheme kubantu manyachi New Vision hine echermu neko haburaho amakuru minji tureba civil society pushes for digital tax relief entumanye bwa hati abenji ntufuna sente kurabira mu digital means turiya TikTok turiya YouTube tureka hin bito mwetushango mushoro gundo kuba kuteka data gwa turemesa so nubajango bunde je mushoro bagire kubajikwatamu. Bank of Uganda warns Masindi residents on unregulated financial bodies
babireta in majambo public urged to handle money carefully due to high printing cost. Sente tuzikwateje babikoletera omunupapura or a New Vision twazigenda hamagara kuchira munonga itwa abachara nibagira irregular periods a hidden health risk wori omuchara ori kuchira kufuna periods zawe zitari regular okweza okuwazitunga zija kare zija chicherezi nibajambo shomekwa nofa yomunonga aha menstrual cycle yawe kandi kikabe kirucuruje omundu washango ine kizibu nkecho obase kutaya iro mushaho ochebeze orebe nikiha cyenyine ekirimu nekikuteganisa sports it is a Ugandan duel in London tureba London Marathon ereba okubera tambure Chiwanuka returns after a 4-year sabbatical ebikwatirine nanomzan of course gwebikonde babikoletera Uganda Premier League title race hits up it is on tereba KCCA kubanezana na UPPC na nebindi binji byeshomere omurupapura or a New Vision English Premier League title contest is not over yet. Ogwene Mikel Arteta abahagizi ba Arsenal mutatakaho masiko otoka amanya nibeza kuhinduka na nebindi binji babikoletera abashirinji 12 zonka no basakuretungira kashesha y'indugambiro bwa hati ryashyira ha street supermarkets petrol stations iwajana ne ku mubiri zawe ubase kushomari ebyo nakurozaho na nebindi binji ebe New Vision ebiyakoletera katerebe bije umuntu papura rabukede Bukede inamakuru omurimi Uganda nindana bajante bipya kumfayo mubaka nakimuri abasawo b'emurago byebazude ebikwata kudwaliro je yafiridde nagwa makuru bagareta bambi kazi murunjo gwarjiro magaraga obako kirakoreka ngo abirari owekibina echanup bitkandi kibestamre miso kwa member wa parliament kandi okugira abakurasi na no kugira bari kumwicererezamu kandi akakora imirimo yihanga na nemiro yarango kutwarira hamwe beitu arhebizuirwe aha kufa kwe omucharogu na kimuri ogwo kutabana abana igaba kamera 10 ziraze okero nga agenda ku mission nomayine kamera butoko twina bizimbe byitu mu rubajomu so kutweza kubukontaktinga nabo mbasa kugira kibwayereka and of course na neziteza government zitwatire omyanye tari yemwe nemwe so wano bakuraga cameras ziri 10 eziraga okero Christopher izina turukwasire no kurukwata katsere bunno nga agenda ku mission okutabana egaba nkoko mutire no mbireba mbibi beriyaha urupapura n'urwa Bukede ndi wa mukiso kuzaribwa mu mwezi gwegumu ne kabaka and indeed hati mweno wazirwe ku 12 aha 2025 obuyesazarwa tubakumweta Emmanuel no janguti yenshonga tubarayesimiro kugira ngo akazarwa hizobe ryose yazarirweho mbwena nogu nempangare eramunejeti ndi wa mukisanyo okuzarirwa mu mwezi gwegumu ne kabaka ebindi bajanta gafa kuba serebu rwasa azemo kuchuse dini anya wakana so biriya hati ngondo shemena cyo kirebeke dine yabe armu niyo yamutiro mabanja garukwingana gati niyo yamuhiro mu maybe gukuba ece cyari umuringo gwe timba abantu mudini ki konkati ndiyo ninyebuza te cyakosa kwa cyamuhindise dini kikaba kiri kiyashiro ndijo mukazi then ya kuratayo mukazi aboha abarwasa bafana ayagara gukora kibina cyabayimbi kirara baba gisobora yamanyi kuba competition is healthy ahani bajanto myuka president Jessica Arupo atongoza project mu 7 yawa abebukarango amakuru nagogarya America ekubyemeri ya China Iran neyimiriza ebyenteseganya nabyo babugamba
ahandi majanti sentebe bazemo kumukwata ku bya bode ezibibwa no mwaba kwereza y'umukono ari chairperson abaho umukono omukwibaza boda biryaha ahandi turi ya page ya Sengando kugenda rukenda rupapuro indani bagira nti obuzibu omusajja bwafuna ngazemo kwambara pajama jatayozeza naye nga lwaki ogiddamu basajja mwe katambuka ito ntwija kukozya kandi mwene kitakozere n'ekyo mu magaraga so warabya kuteganisa iwe katamu mwahi nkamwe nimba mbutira mishego manyaka hi bamari bitu waliwo obuzibu bwosobola ofuna nga pajama ogizemu nga tojozeza bakyusiza enzanya y'emipiira gy'ebika ebyo n'ebyemizano aho niho nahika kandi ndikuhendera ndambaja nti UPPC munywere tujja KCCA eweza okufiira ku tiimu ya Mubiru barimba mugambira ngo turiyo ntwija otherwise Guardiola abokudde ku Premier Pep Guardiola ogunwe coach ahabwa timu ya Manchester City kandi ariyo mwanya gwa kabiri omukikope cha Premier aine points nkaga na mushanju kandi yebembeire yateine points nshanju teri ndijo na Arsenal yabanywani banja buntakuza kugamba barukundeba totsusanya komao itu Bridget rero Arsenal oh mwatandika kujetsu baho oh that sounds clear so embera niko yemerire cyo papa rwa bukede shiringiro 10 onure I mean 1000 mchara jaria ninkushaba ngo shohora hera aho mu rwashamire guroro paproru eja kushangamu ebruku twari hangari yawo misho na new vision ine binje munonga utakatsigaro ko rishobora okache gore mpapura oreke kuze nyuma y'amahuru. All right, of course abantu barubare ntungamo tujja intwendo mukago gwitu hagati ya TV West Radio West hamwe n'abantu baburijo ugumeherizo bantu za kuba turiyokwe so wakubari hihi Ambrose Cherries centunguka umururu bare to expecting kubantu koreberizo ba kangarezi ngenda kujohoreza yoko ni ambassador wasisi tajishabiraho wabigori nyanya muruhe na rumpsia tainisho tabusta program ya sisimka ecyo munegendo mission ko bwahatikati zo mukahumuro kacento za kwantugaruka twinire binji ebyo tasheme kwa no fera kasheshekerizo mutakarga TV West. kubanze kikankigambe ndikuranzyo typhoid nekira kandi obaje munonga kweli je munonga konka twantujanja ba typhoid nikirungi munongo kuranzya aho gihire akuna kubasa kubangihire kanza example y'umushija gwensire waro umushija gwensire kije mu ibaro tukakujanja bukakira ukamaro kagenda ukagaruka ukarara mu kishakense zikakuri nozagaruka ino mushija gwensiri ekikutanza typhoid mushija gwensiri ntiko kuraro gwensiri kutumbaza guprotetinga ku marebiro nkankaga ningo kwezi utakurwara gundi muki mushija typhoid nako mbazo kakirerizo intakare wagaruka kariyo bubi dumuntaine typhoid nogaruka gikora ki ugirwara nico twareba typhoid Mary ngo muntaka azumwiraro bamhumbazi akira akiba yamazere kukira yagaruka Mary yamuhemere
agaruka koraki arwara typhoid no suna mbwe so ekizibu kiringo otafunde wafuna omubazi nokira kyonka wagaruka kadyobe buri mu typhoid ogaruka korota rwara onkan tuza kwiruka speed ahabwakire ahansi aho turebe ahabwaca bamwe nibagira ngo tubakukira kandi bakizire hagambe naho kandi aturinda so ko kurara typhoid wije mu irwaro tintestes tukora ezo kutiyamba kukebera kureba ki typhoid so amurizo haram yakure nekiro burungi ne kalcha and sensitivity kwata oshagama tukagenda tukakuza ubukoko tukakasanga ubuno bwaki typhoid nkane tware biro bitano ninga wiki kimayisanga umuntu naya bembere kubi obwiro bukira ntukebera abasirikare abakurana typhoid mu mubiri IgG na IgM twashanga abasirikare barumu bar active abakwati n'abasirikare bakwangara kire kake twashanga abasirikare bar IgM barumu bar active ntubasa kugira ngo igi musirikire typhoid buriyo nubugeza aho kujirwana ni yeshonga ngo bar active so typhoid yo nkayo ni yeshoza kakoko ine antigens zo kushoza o ninga iki so nejo shanga umuntu bakora test tweta waido warwireho typhoid bwiro bukukira bakora stage ya waido neza kusigara era positive kumara kire kari ngo abantu abakukira bari sensitive so ko kurwara munonga wagumana urwara wijo mu irwaro bake birabashangiriyo oteka ngo na typhoid cyo ngo mushanga baranzi yarubaju hata abantu bagira ngo typhoid tekora ki tekukira ngo umwe no shanga titers ziri hansi ushanga bagira ngo ugine mu cyonka ninke umwe neta typhoid ntaro bundi burwire cyonka kugira ngo twareba ngo teino kwe presentinga yonkankayo ko kufuna ubundi burwire bagira ngo eje basa kubera iki ngo typhoid cyonka umushanga itari ki etariyo okay so abakukira nabayakira agaruka rwara biri watugana biri twabanza kureba umukutandaga ubujanja bwa typhoid bukukira nugutandikira hafi turi henyine okwegesa abantu bukire kare urire butakizero kuba kubasa kugetambira yego harimo okunaba mu ngaro warugo mutoyi ukakasanga twite bukoke biri muko munju biyenje mushushu nabiha wafuna umuntu ari kuza kwandura ingemero muka yego umuntu ogwine kubanza bamutsukurininga kureba yabaye typhoid mwashanga jine mukamujanjaba atakatandikire kuhandura ingamere yanyomuka yego toyezi twinati nezo murembe cyonka bine toyeze byina nikirungi musyo bwire mu smoking ninga muzosye yego abo kugira nto bukoko bwaguma mutoyi nubumara yakire hagire cyaregayo kireto mu batanditsira toyi septic tanks bazembeke hareho kurugahi yani flashinga eshukeho kare kandi bazishwekeje yego ijoro prevention no kutwara hamwe kwamisiriza omukago omutawuni ya Rubare ntungamo ebirabiri na kimwe byo kwakana oku cyaza kutogota kitafundikire obwo ababodaboda ba Rubare Town Council barukuritana n'ababodaboda ba Rwetobo Town Council n'abanyamatere b'umupira gw'akasisimuko ubwo abahereza ba TV West na Radio West barukuritana n'abakozi ba Nyakaejo Sako umupira gwatarikana pato n'ugweza kuzana kuri kimwe n'gweza Master Tita Ivan Murungi yateba emipira yombi eryache cya Rubare akatare wanyuma yo mupira twena no kwegeranzura a New Bump Hotel okushemererwa mpaka Bushesere hari abeshongozi nka Vale Music, Famous K, Shine Omuchiga, DJ Inox, Mr. White Party, ba MCs, DJs n'aba comedians okutamu n'umusha kademeza n'emitwara 25 haro ebyo kunywa byona
okubukinga tera noti mushanju 82 noti mukaga 17 nshanju na 8 tweshangeyo empaka zo kuronda muhinji orakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduka ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ota izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Orwa kabiri noyenda kumanya ko wakubasa kuhinga urutoke kandi ukarwanisa endwara mu rutoke rwawe bishibwe noyenda kumanya ko wakwasa kurebera urutoke rwe rukahika ahakwereza sente zone zo rukwenda otatire mu chango mwene rwa kabiroro natuzakuba twine afande Ronald ahimsibwe ari kutwegesa ahankora yo rutoke hamwe n'indebera yarwe rutoke rukureba rinke nyaje nyuma y'ibyenyaje tubukoma hato muvuwe naza mburizo bwashesha hatijishanye no nakurara ntemeri nchakari hijo wegari takora makumyaga sortoche niyo business yo kunagambira urukurasya esente every day every minute every hour sortoche business sortoche mazimaka sente karimu abahinji abaryokwe ngongere mu mutindo ngongere mu maniwa mutere myemyo mutere bitaba tufune mutindo gwebtoche boosting iwe cyo inekora otaferwa program eje eyo hinji no buriza otaferwa mama nuko kusana mukubana nagira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka ngakire yasukubana yiwa kandi cyitwe kikuka kandi sukaba kubana aribo mwana uka umusayibu yagira miso ukurikana asesha abukurika ngumwana yagira miso ukurikana kwa kina akora utakake bakandi sukumnyaro wanje mari kujanti activist nihita buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira miso kandi tandika kuri jimonoka isukana isukana ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kanu VJ Rama the fantastic mafra story kwa ntuma kane mbera buri kimwe cyono kwa ukozere bati ekibi ukora polisi no gira miso nuka kano njya kureka unotina munyana wanje ningamanti ekitunjwa cyoka akotene kwa no kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist in that oh emazaz guilty okwenda kwanjira ombuhereza ombyemizano otaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necweka zihangwe aha TV West nehinda Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka aha Nzizo 07 twaika 7 stop aha yes katuraba muhanguzi witu today yeah lyataja tunuli at thank you for watching hello wanji no gamba kisabo ibye sebo amazina gawe tumwinerevi no manyo wakuterera apana nibanyeta Razak Banks MC the truck driver mvujiwe mpango kuruga live TV West nakushemererwa wishemwe akazana kuba kweta chamuka na center no kamanya ninkamanya kurungi munonga no kamanya kurungi yego sebo garuka ngambira amazina gawe amazina tumwinerevi hine message yiwareba
Nagireba message negamba ki? Ngo nahangure mtwara 5 kurgumba TV West. Katakura batenge. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Ombere kwije juba. Neka yandi byaro kuma Ugo mwana ndemeri dore ko umutwara konko rero noza kushenya amakaga bantu. Imor hostan oshabire kanga omushinja tarampenzo rarubasha aha nogwe muhame referendum rete abishemwe mutarwana Mazara wanje murungi. No, we no, please. Ukuzina namushawe bakoresha bakuzina. Tata zara umukunda. West Nehinda webariwe akiri nitwe hakasheshe keri zoba and of course twarebereho embozi ningashi story erukuruga omurikagadi aho mushija w'emyaka 35 ibamuterire akahendera ayisire obwe bakoranira omwishi abire nakora umbara yaho hihi ninjaba beno bacira kunywayo nabandi abashijana babariyo bajo bati obutichirizana obabukuruga ahariyo gwe mukazi nuko kumutera aho muciro kandi bambe kikaba kibi n'amagaragega kabasa kugenda ntwenda tubanze twareba enshongejo abokatwe n'amabara minshi myanya yitukuturamo nangwa minje nabaranira yo ngundo shanga chaba chirunja amagaraga abo tugagendera yo bito bwa hati ntwenda turebeje nshonga tujetegereze turebo kutwakubasa kucendeza ninga chaba chiri chirunji je mishango nkejo tukajihiraho cuma itugambira polisi yakwasire bamwe umuryabo abakugambwa kuba batirogo musijana nabandi ekirimo nebahiga ubundi kwa wa Agenda TV yawe je shaha katubanze twagire bombwijire then tubone kugamba hashogeje Batura b'ekyaro kya Siyoni omutawuni kanse ya Mpefu omu district ya Kagadi bagwerirwa kagwe bwanyuma y'omushija w'emyaka 35 okufera omukavuyo ko kurwanira omukazi obire nakora omubaro omutawuneji amona aine byona owabinje barukumanya nka Amosi omutura wa Siyoni batahibe bamutematemire yaferaho aharisha nka mukagaze ciro mbire mbya mizazirisha mukaga ndashika 50 tindi hali na crime of scene aho kintu cyo kiberire umuntu yandirira isimu aturu kumenya kiriya hewe nabuza arochi ati aine byona Amosi bamutematemera umwirembo lyanyomu mbone mubi yo ari kubi munonga ari so kwimuka nanye shobora shangwa nangwa abandi bantu bayikiro bingi tumureba biracha isyatakafire kunkaine ebibundi bihango nekigambwa ngo omugenza aine byona agizero butikirizana nabandi bashija ahabwo mukazi we bara owamanywa nka Unisi omuka trading center akakabasigazo muri Siyoni bwanyuma aba batandikire kurwana kandi aine byona no kwitwa bayituka mukama we bamaze kumukwata bamuteka mukomo bitukukiriza Wilson hamwe na Wilbrod bacyabuzire kandi kuna ikashweka bangamanga shongejo ya rujiraha mukazi wabaina kabara omusentomu obakweta Unisi ngabo jabo mujo obayisire abantu bamweta ine yana yendo mukazogo
Muramuzi nagira ngo ubwa nyuma y'abantu aba bataketegerezibwe bazo mu cyaro cya Twesime owishenkazo wa Wilson kwikiriza uri gutekatekwaho ko bari umwe mu bisire Amoni nukwenji yo kugihemba homoro kandi kasikaho na n'ibintu byayo abasigaze bano gukora ibintu nk'ebyo ubumwe bisetwa kunywa amarwa mingi hamwe nibakozesa n'enjahi hamwe n'obuntu bakuteka asiyo rimi mangu n'imijaji hamwe n'ebindi bitokoza bwonko nka amirungi nicyo kiri kubaretera obuzibu kubinywa bakamara bahindukira umutwe bakaza kwijuka bakoze n'emishango abasigazi kandi n'abashija bona abari kukwana nimbaho message ndi kugamba abakazi ni bingi ureke kureba ugwa mishokaga muhetekaho munonga abakazi bariho bingi ubwo yarema n'umurugo ho n'urundo ndije nyina w'umugenzi Mary Chembo nagira ngo ahuriro rwaraheru kandi ukuza kwija nukwe kushanga umutabano bamwisire ngende muno muharo munzu muzantu ukahiyo gugwari gwena kurusha gukorerwa kakanyagamire ati mpaka no mukabara yifanta kashobora kubwona sound yero kutora uruguru tugumira kubanja bro mutyaje ngo ayine ndugaho ngo ayine ndikuru nagiro mu nyanya tukuke kurusha ngo ayine ndungwari kugwana ati inyimuka speed no maraje ankora ati ati kumva naye ko mujyango kuza kugura gujukurira cyinshi cyaye tera hasi ushobwe ngo babiri bamutera umuhoro ati umukaze ari kutundo gushara usari atereni ati boy nakureba niwe wahita umuntu boy wahita umuntu ati nanye nyirukanga mfikaho shanga bamara kumutere jambia ari akwisa na furubiro urufuro bamutere jambia nashanga shatagurikira ko kwari yashaba bo bushoborozi okumuhwera umukutungo buringaniza na nubundi buhwezi ngo habwo kuba mutabana musigira abana polisi nkure yakagadi yahika hamwanya ugu kandi yicirizo kuziko mugenzi aine byona amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi hagano makuru hagakuruga mu district ya Kagadi bitu ko kuna banagambere eze shonga ningashi situations nkezo zitwetorira hitukutura nabarobara barebana batongana ando ko kutonga no kwejo provocation ero kuberoho no kushanga umuntu yarujira n'ekintu gakabasa kutematema mutahiweye akabasa kumutera ubutando gambo kaca umukasheshe wagira ngo twerinde umukazi enyama na sente amara tusigare tuganye ukotana hikayo ebyo bishatu amara mwana muganya hari abaganya nk'abatakora ebyo you can drink responsibly umuntu nabasa kunywa hakakuroga enjoka umuntu nabasa ganyura mukayaya nywa shemerwa n'abana abatera ubwishongora zo mutanda cyabiyama so ohamara wo kwetinda kuza kuhikayo konke kinte kiba kwete omukazi kinte kiba kwete sente kinte kiba kwete nyama things can fall apart there and then like ngo kuchiri omumakuraga agutuye nakasheshegerizo nkambura akeshongoro bakikancheshongoro apa yasabakebwa aho murombo sinje bakamba cyita cyakwera ubanye nakibatize cyakwera but that is the name area beryo mukeshongoro echo cyakwera kariyo mucyara wumuka then bano shakasho akamutsagaho agenda azowa bari yaba baretero yagenda atyo toyebuza what went wrong kushanga ngo umuntu akarwo wacakwera then yazo mu myetororeje yensi so abacara ntibasakwa tukozero mu muhango okubinga bashisha bitomuka bakazagumika baryoko kesho ngaro ngajya ngucakwera bambe nkugambira mushisha kahunga binji kwari kwijja kanywire ocumuhikaho tontoma nko rutarago ng'ebijere nk'ebito munabisa nararamanyamishwa okurya naberagarsia omutamice n'obotekere byaki hati abakazi twandire kwa abakazi omuka abashatu kabafaho tukabarebera bo kuba kuyakuye nayereberera akabira tandesire kandi waza kwiciriza kugira ngo be no mushijogu nyinamatsiko ngono manyangwe byakutwara n'ekintu nankana umurimo gwito mahango muka no kutekinga care y'ebintu bikuba biryo muka
no mushijo mbariremo abashija bo ninka abana wotabihabihire obena mango bwaza kuba umwazi umwe cyane njumufurura kaje tumutwara complete and also kandi cyo nicimanya okuteka kahuri kikakasika ngukundi kuza kubuza banjira ngo ariyo munda yentimbe niko nkubana ibintu precisho ngo nicigaba ariyo munda yentimbe ariyo kwenda bagumamba musitiro turi kwakwenda kukunya bakamahire ebigere nibamujura ikita bamujura stockings bamunabisaki gere rero kizo mu kitanda ashanga nicu nuko hoho ahansi y'ikitanda tokushanga hariyo ekidori rero mena rete kigambo cyangu itento bantu nuko mwikago mu kiyungu na nenkariza abana ekitanda kijunziri omwana nanyara mahata na nyenchakare tokateka kugira ngo ronde nangwa kabero kateho obwenjuro bwegwire na numfarasi tokagwa nakangwe nkari yayo nabyo wabyongeraho kashimanye abana bashasha kitanda ushanga hanywaje ebinyukuzi biriye binyogore biriya nabimanye ebicuma tintu biyete bicuma so oza kushango mcharo mukakuwahirirwe bakugita bakusyo muka toni nachonga nangwa no gita twaza hari kastaba yakwihira amahega katanga kutura nawe hati abatayina cyakugamba then hata cyangwa cyo rukureba no kutambutse yamishuti ndiye ningamba ngo umushara wo kutamureberire am generalizing ndiye ni ndonda yebi yakwasa kwambire tabasha batfuruko mumaka mazima kaza habara ahari amarwa ahari abasinzi ahari ki akabanaho yagumika akarinda shamwenda abasinzi bona baheza futaha then akabona akaguma hwa na wakagende nyuma yentimbe na wakasenyuma yentimbe obamburire omchara ko kweza kwirwa kwakweza kwirwa wa musyomuka hate byasigaro tagaraka kumugambira kisho cyendereba kushoto ekidori kirya hansi y'ekitanda emyenda gitamukire nyuma y'urwiji ebyo mwane byapamire mu hansi y'ekitanda ekidori wakimanya mwananje bunamanya ka bucket tipshamanya mazima turargo program niza kuchika hariya newsroom so oshange ka etine burebero orientonga naranganwa tikugamba ngo umuntu nobotinde kibi cyawe biyo mai no buhango bwo yahangirwa but you can like panobit yourself waheza kumamisha wabere mnonga omushato kamanyerere cyamucerereza heru no hikano tongana nebyo kuriya twabimworeka wamuhira no muhise kigere wabitira no bitamezo kubera fe nuko birafe wabifundisha watufundikire tokamanyere cyabaho washyire no tongana umuntu no mwiho mood hati kubukwira ashoberwa agira ati ngaruko muka ngaruke nkahi nabwo nama yaretwa hariya ahe mukomere nyomwe baza no muratandikira no mwaka ubyama mukimuka shamwe naye mukashamwe nda kukongota atari waburyo wananko ate cyakureta shayi aho yaba yahika nta hari kutandikira ashanga ngo mushija najya cobwe ngumika mpaka shamwenda nguma hazo yishike tuwe kana no wananka bariya barenya imagining buri mushija yarwo mukaye ayinemo omukazi hati bisha bona bagumikire baco bunuzi katubete tikyabo dero kabana batukura bamara kutamu akaka ko kunyaza sha munana hatmana na murema kama nana mure kamara ikareba umuntu yabonera so ntayi bakutandikira mani ndiye turebe cyakwasa kuretera umushija ineka ye hariya hifaga gifuruka makija kazo wogowe bara iroko shaitano shamukaga shamunana mukahika kumugera competition abashija mwe nabino abacara banyumuka mwine nabana naura ngo guyasiga habana for example hokashanga mwagumika wo muntu omwe then next time chikahika hakwaka ona nje nguno warajiyonka hona njira nguno kunywa cyonka no businzi ona shina hati na nyencha kare na bwashesha nyonteka ngo abacara tkozire cyango umukuretera abashabitu batufuruka okutongana uburufa ukubasha basende no bazine no batazine kubajuma nke fire oriye fire mbwe ni wari mushija ci ekatera munana kahunga manya bya katolize nkai kandi niyo no bakudangwira koze kubikora bironde niwe birete na washitamo mukakore nke byo rukora niwe njibasa okushobera mbabasa obutakira kuri numushobora nimo mukakora sente mukarebo kuzukubura deno kagaruko mukotine cyoyine abana bakakureba niwo kabareba
tumwakubena umutwariza muti abashije nko kumuri kubatwariza this time around ninjira ngo cyabasa kubankiruga ahari twe abacara nyuma waje turebere story aha eyo mukazo waje ngo bakamwibaho umutumbi umwana ayabira mushwireho arigire yagamba yajatimwe tumwegendesereza tumwana mutamuronda atero yakuba mukuru ariho bantumwe no wanje atwonka fura wo wundi kumanya atina no kwari kutwaza ataro nakubasa kumwibaho mwana umutaxi ataro jemani sari gumite babarenyo bahika harbanywane be aba koko hari abo mukazi we barenya bafura nguyandi badomorara ntinayebwa abafurawa muno mwana kirabikateba mu mubako kwegamba abakazi hino kutwizire tukehindura obana revenge obana tucheta tuta frustration but I think we are too much we are too much sometimes nko kuwagamba namazima nkebito abantu gamba bukashanga umuntu warimo nashemerera ngo mukazi o maybe umusije wabe nareba afire rero bakatebekanise mbaga real jonore bano bawaza extreme namazime cyo wagamba kujya gunita abakazi turenze and kandi atwabo kutoganise mushemushe hata namanya ati wogo we no kutongana no mwene aza kubukora kana amatashi nakora kinza kukayatongane cyo chwenye chakaragara katongane mwene yana isha wawe nana mango ari muna ijo mu rutaro rwa Iran ninga rwa Russia na Ukraine but konkati twenda ku downplaying cyo kugira mbarona n'abakazi bamba bagerizo kurebera makagabo bito mwena n'abashija bito abatwine ushanga wanje Project chaje oje chigandira abuko mwana hateje pano nebura hiyo wenka bati kutwagamba no shangana n'abakazi bambe hari abari muno bombeka makagabo bari muno bageza umushiza ryoko akiyakora yakahikiza bara oshankana umukazi kiri munsi umutonga nse kiri valid watsugumuka ukanzibira ngunkore ndyo muka tutuyine cyo kurya kachana kuwafana no ndoka hikize wakuri wo mbara iwo turo mbara naho ibukusheshera ningo moshanga no mushiza takora watura ha baro yibuza weza kunywa nazi hankare so tukonda tuye cyo kugira ngo harona n'abakazi abukora tabyiha hansi y'ikitanda abiguza obo ine kakabina kawe bakwerezo tusente ninga hina utusente toye bicire uri kujota nangwa abana kwara bene bahumuruka niza kutwine umwana tayine nkito ninko umugore yakakita ajukurata ahasiyo baras atwaro wacho bunozi tiko besitara abakore onkamwenu tukujangu abakazi turukubi but general institution ya marriage obwa hati ine binje biri muno bigiteganisa no shanga no mukazi omwe yaba extreme ubundi takozera muga gwaye ko mukazi bitahando shangana no mushija nawe atakozera muga gwaye ko mukazi go mushija ogo kurebera ekayeye abana umukazi na nebintu byo muka at least ntucumanya ngo mushija nobo ino muga muhango go koreka yawe but I think it is also high time abashija kumanya ngo emirembe ha generation ekahinduka ibyaba mama tubyachapplying wo muri tu okoza kushanga ngo umushija no byakubatine cyari muka no byakubatari muhinji yakwa ariyo musinzi arye shambani arisimanye ibiki byona ngabyo nabe bibi kabiri kuye umucara utine wo kubasagambira umushija nasigara ariyo mushija no wapemera wa papa mwemera akwakira kutera erisho rihinduka reba kushoto and you like I'm here abo kuba wanyu mbajangu kore washwerwe ine kushwerwa kagumayo ngwe kishenge cyawe twakitamu ibihimba nayiba ku abo bakusharura twachfura store so je thati ngaruka mukani ngaruka nkai konka bakaba babatine buzo batine cyo kwongeraho ngo kunakugambira nangwa no kushoma bakaba batashomiri tine mirimo ibe bashomiri ngo kutandikira yabayo apart from kuzara abana akabareberera no mushija na no kureberereka konka ubwire bukahinduka tushomire kandi twine namani menshi umushije cyari gukora umucara nakikora je umushije aho yabo muri yangatanisa umukazi nabariyo wamazima uhurire
omushija harukoresha hishatu omukazi nahakoresha nakorasya eshayitana takaruhire so uza kushanga ngo ebintu bikahinduka ngwene cyabo okashanga ni provider omuka ni ndeteki hati kandi watakateka ngo hati yo wababusha ukabirugira ho cumu yerwanire ishija niwe gire cyo wareta bebere bishatu konka ko kujya tumweni yabukozere kabukori ukacirekura deno kaza kuza wacu bunuzi omukashesho mwihangwe no mwabazi dero kaza okagumika dero ka yana bisha kwatra yenyindo nabo oka expecting ankora atahe noza kushange kayawe terire iwo wenkatora umuntu okorera kugitereza kwabarenya okateka mbukorije nabadera no baza kujure kitorero ba omukazi nabaruhire bantu mwe omushijo akagira ati enyama wajehegwa mushijo waheru ukazireta ukazitekera musafuriya zinaguzire ninyankuba nagura nano narasha no wari ko yajigura ebyo batubwe bashija mu kasho mushija wagura enyama kwa arumbi yagira ati enyama mwena mujirire ninyakubisa heka yanyu mwene rizo bayo mucara we ninkwenda shohoro mwanya nyimwe nakubashohoza tuza mwanya gute na gute yabo kubana nkayanga hati yowe kweza accountability yenyu webare nyo dera hataze kutukura teze kusiba notero mwana notere mbwa ngo ahabo kubani enyama bajikuzira bakagiteka musoforiya yawe ne yawe so ninjangu nabashisha tucumanye ngo ebintu bikabe byo kuyamba na kwihiha no muhanda mazimesha arayo mukazi tekubasa kwiciriza okaguma wacho bunuzi eshane ija kwika na hayo mtinzi na hema kagweyo kafe kubika te ukagira abana tabafaho niwe tinkureba amazima omwizine rya Yesu eshara yo mukaze jyaheza kururwa obena mount orukubasa kurugayo niyo mirabana munkeje kandi ko kutwa twagambe no wacho bunuze na habari y'abantu binji abari muntu birukanjirayo echechuro numuza kutande kacho bunuzi nabo of course nabayine program zeye what's the name suggest nabanuzire muno so ora the highest bidder kuchira munonga the highest bidder nwari kutware chi ati woto inemu kandi no indana kacha ko inakoshe mukono spending a family yawe okamarire kuri ati nawe cyo bunuzi kwara kusiga kagenda nayi inemu numbiye beba kutandika mukarwanire cyo kashanga amazima magara gawe ga gendero mu bintu azamutwateje mutakaja ngo turiyo ntugamba ugorigero mu magaraga turiyo ntera picture ebintu ebyakubasa kwane bireta embera yahendera ebireti wena basakushanga no mukabe nasigaye cyo kurya no basakushanga nabana bina bashashura school fees basakushanga ubujunani zugabe nabushikirizo bw'ebindi byona kunka cyo bunuzi kuko mwabaziyo atokwargayo aija shitama paka last so shanga kuriya byona babishikirize unga just partage ndiye bire yangira konka tinstera tochi where could all these things be coming from obuzubunu buruganka hi abukaterebera enshonga yamara arokwere muneteganisa makagabantu ayitugambiro ko ayitukutura umbusenta haro tubaro bwa hategesha twigucire shayibiri neceka hino wimuka takumanya no umukoko berasibe baza kurya ci yahikira akabara uba n'umushijo bano na hata n'abakazi no shangeje shaharyo mubara ninga bwariremu takatahire kunkana hatacira mu honesty so ibintu kebyo no shanga umuntu byatandika kuteganisa maka nana baba batamuteriro mu muhanda ushanga ni mumwenka abashwerine mwatandika kurane eshonga za domestic violence turebere eshonga za mara zebara zobworo ziri muzi contributing a chango kintu cha domestic violence wo oriro mbara eje shato katahire wahikomuka umukaza nyigire mutandika kutongana murana namerwizo boshanga mwe babasa amagara gabo gagenderamo nabwo abamwe bise babakundwa babo umuntu aronkezo nurwo wacho bunuzi bikomuka mukaza tongana mu Rwanda umuprocess akusinduka atakugenderire kahwa ningo mutera kubi na wakira hariyo muhini na wagukumuriza nabyo berga aze mushanga wa actinga bochiniga in the moment hand hacha watandika kuchefuza kuko wagambe kujangu umwe tujezeho
emotions zitu tuzimanaging abo kati nawaza kubuza nkeche kibiro kagadi nkaba mutire bambe no wasa kubona bo babire batire muka kukunywa neje shaha ninga bayire sente ngo nanagambira ngo sente nebikora byona ninga babayire sente ukore kintu kikutwara amagara ati mwe already nkaba bakwasire omushango go kwita umuntu mad no mushango gukuremera munonga hati nababa amagara gabo gakoma baza kuzo muchome ekazabo twarabase kubaho nazo abanyabuzare n'abazire babo nabo twarake kubarebaho hati umucintu echo abe no basa kwe controllinga ukoshanga wajota otechi kanchireke kunkasigaza amagara okugamba no kwitu okuhindura emituma no kwarahanga konka kunkika hariho aho Biblia yerugamba ngo bwire buri yahika urashanga umushijo umwe ayina bakazi batanu ngo abakazi bari kugira ngo itwe tureke twereberere twefeho konka twetererwa izina ryawe yes hat kongar ko Biblia kandi obo ijuke ndio mwikiriza Biblia yabane kigamba ngo akire nkako karabaho hati wecho bunuzi ni muturachi no hati waza kutandika kumurebesamisha chabunuzi we nimba na muturachi abo kuba hati niboreka ngo akire gashikire aha bacara turirinji abashija barubaki kare cyo kugira ngo twababinjira resho yabasa hari habashija bace abarukwebasa ahari yabo abacara abarukwenda hagira babarebera kati jengo abashira nibinji baruho konka mbwa maybe twayisiba mu ntomo twese baha mu ntomwe abo kugira ngo we nayebasa kandi akacenga yamango mukazi bamureberera umukazi bamwombekera umukazi bamuzarira mu abana so byona nabikora then ati oriyo ndijo atarafireyo abo kanya ni kweto kufayo akawo mukazi akara nofaye numukwatanisa mwombekana mudire yimwahika konka hatwo kuboryo mworo otafireyo hatarte korije waza kungamba mazima ninza kuzimura then cheza kuzimura ushanga kandi ye ninkununtsirira oba kweto mushija wa nanka abo kuba ibyine nabindetera kandi mbere babibaho mbene ngo akire kare yahika turyagira ngo atriste terwizina ryawe itwe twereberere twerise twenwise konka twetererwe izina ryawe beshindire ngo akire kashyikire naco bunuzomwe numwe yizira boshi tutamburira Biblia tukabareka nko kubari tukaguma tugamba Yesu witu then akabanu yahindure mbera n'amazimecho azanore nabacho bunuzaba nabakunda bashija abakuba bine amaka umushija ari kuba inamaka hariho ensoko kuteka ngo are responsible kandi nabo tabakubahenda abo kana abana amanya ugutaranteganise munonga nyencha kandi naza kuba ariyo umushija ariyo mukazi weye taranteka cyo ya taranteka repress somwe Biblia chegamba no mana aza kutandika kutamburana necho program ya sisi mukechere buneje ndo misho kakatizo mukamuno kachentuza kubantu garuka tugamba ahashongejo mutakaruga nehinda bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Otaferwa nitukorera kimwe netunguka muri shuguri bageta nubageta
Etungu kali bagita to mulungu. Etungu ko mulungu. Yes yabo. No bajeta. Yes. Katukole na mali. Bajeta katukole na mali. Yes yabo. Singu money. Yeah. Ori what? Perfect stage. Yes yabo. Yaman. Omweso okoze kumatira noha. David Rutaro kaha. Kaha toma kapera toma kapera. Wancha wanange nefuna. Wasamera lijine nyiga. Nafuna manyomo kwano. Sana mini kapasa. Ulinikisipaka nikacho. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba gwiguga ne cha sirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Ebe bipira yo kutangaza yo kwamisiriza omukago omutawuni ya Rubare ntungamo ebirabiri na kimwe byo kwakana oku taza kutogota kitafundikire obwo ba bodaboda ba Rubare Town Council barukuritana n'aba bodaboda ba Rwetobo Town Council n'abanye materabo mupira kwa kasisi muko ubwo abahereza ba TV West na Radio West barukuritana n'abakozi ba Nyakejo Sako ompira kwa tarikana pato n'ubweza kuzana kuri kimwe n'gwaza Master Teacher Ivan Murungi yateba emipira yombi eryache cha Rubare akatare wanyuma yo mupira twena no kwegeranzura a New Bump Hotel okushemererwa mpaka Bushesere hari abeshongozi nka Vale Music Famous K Shine Muchiga DJ Inox Mr White Party ba MCs DJs n'aba comedians okutamu n'ubusha kademeza n'emitwara 25 haro byo kunywa byona okubukinga tera note mushanzu 82 note mukaga 15 mushanzu na 8 tweshangeyo Nehinda Program chirisimuka we barechirinitwe on program meji tumumuntu gamba ahanshunga twanturujira mboze yabere kagadi aho mushije w'imyaka 35 ayiba mutematemire bakamwita obo rutare orukuruga hamwishi umwabiye nakore mbaraho bitutwareba ngo tokwe yonka na nahituri ezo embera ezo nshonga zitwehingurize tumumuntu ronda amagezi tukakora tuta kureba atlisti byona byafiri konka magara giti go twagasigaza kucira munonga haba habireho enshonga nkeze enshonga zamara zebara enshonga zamaka tukakora kinoza kwa nogamba n'abatakunywa hina aho baremira not necessary kubanza wanyu not necessary kubanza waza habara namazima abamumuremire omakago baba mbani nimbijwa omweshongozi bamweta Julius Muhoza kagira ngo akabikatwehinguririze ngwe kintu cyakatwihamu nesasi za Nyamuhanga mbwenu abishemwe kutwakubasa guma twangira misho umuhanji witu akatugerere sasi abo kuba ebintu mbyongera kutucheza amani omushijo muka aremere kuba omusheija omucyara yayiruka bamwetabiruka yarenga hakwabo ndero mushija kubaja mbwenu enyama ninye najugura erizoba atachishika na wabizira atini kwenda kubiryo abo kubenya mata kumbaho yaruga kandi namangu nokoraha akashara kizire so you can also buy enyama muka abizira acheza kubizira atakusiga hafuruka nechenga
acheza kufurika nechenga azo wachakwera achiko wachakwera chakwera yateke nyama hata kunotireja waniyo yaryo hata yebuza ogo utwata mukazi wawe yaye ka mwana yaye nabana nemushija we mwena burya hakanyama hatiyo wayetera warebeka waba nimfiriye wafurika wazo wachakwera kuri wagura chakwera nyama we barenyo wagura chakwera nyama to kumumanya hatiyo wagira nkeshikirire waba niyo wariye kuwarya yemirundi ebiri ari kujigura yakuvugana yakwata umutwe hati mbarwenda mutugire tuta mwana tubakorere kimaze cyenda kwekwatamu kabasa kurebeka ngo amakagito gagarukaho abagine mugarwanarre ubundi gakasigara okuyo warangu byaremera mwene cyarenga byayenda kuba mukebye bitware bakushanga abantu mu Rwanda numwitana ningira ngo aho no basa eida gafurka omburunji ukagamba oketa bakuru bakagatahamu nebindi otherwise ekinga kuchupayiringa chapayiringa amherwizoba ntargamo kwitana kandi mweteka techeho ugiro tibishi ubwo buturwanara nahabasa kurga muci mbesho kurwana no jangu ntarga muci tokutera nembare mukata nemitwe umuka shanga nguyarferamu bwenu abasheija mweteka techeho abacara mweteka techeho uriyo mabase kwikereza cyashime kwa nahikiriza otherwise warangu byakuremera atiwe kire kurebera rugemu ubirekerera hanga noti chenda anana mwenda ni Yesu mwera bino basagambo nitwe kora tutere tukushaba muchendeza volume ya TV yawe ningo yire hari ntwenda turebe etwa kubasa kukora kugira at least twaturaho ombusinje aba bachakwera ntubasa kuturaho tutanabo abako kugambira amazima tukuja mu baza kuruga tubararugo so twine kureba twakubasa nyo biburi ko yachita mu stamp niciriza so tukabaho tutabukantireba binji amagara gabo gajenzire binji amakagabo tugaciriho konkiwo mushijana n'umukazi numbasa gukora mutano mbasa kuturana mutamukareba ngo ntunguka yeka yagumaho nico kiganiro ekitira umuntu ugiraho izobere tuterasi mwejo tujya kubantu kwakira dire cyo watuganirira niwe tucyakire hello twakwakira turireje sebo barabuhereza iwe bare kutureba ubwo yaheta hino ndije kurana celebrating kufa kwa mutahiwe kugira ngo yafa yabera mushija wanje abire nachikamayo byakatorize nkai atinyonka bugamba najangwa narongo tokubasa kumurize myaka 3 okasigaro inamagara kashiyesha tobwa narongo ko kwasize nkai twegaruche mu kabacara kuba narongo notahika huwaza. Hello. I hear it. Hello. Hello Sebo. Hello Nyabo. Twakwakira mbeho za TV West. Na bari kushika izoba kulaje kunyakira. Amina amazina nayo atera. Amazina nabanyita kansime mozo shina atera muri nyarubu toshinzo. Ekiganiro wachura. Ekiganiro nachura. Konga abashiza pime kwegarakamu. Ahabo kuba ayobere nayo yangwi. Abo kuba no reba no kora muchiko muka umusango mukazi yakwachi yakubi. Konga bwa amherwizo bakugira ngo nitwe utyo no kora ngo ngesa yaje hote. Konko musanga umukazi nawe ebyakweta go mwe byo natoka bimara. Konka mherwizo bani mpabira bashinjana n'abakazi. Yego. Akarare bukeho kora mu gitsirane mu kashimiro ho hanga. Ebirunje ministro biriyo. Yego. Konka ningira ngo no kwe kwasema bazamukama. Indeed. Ukasista cyo kuyana tugambiraho.
ari kutugira ngo aboshi adibu neza manga banshiza abakazi batanu barazabusiza umwe ate n'abashiza batahurrecho baketwara mbatyo kureka nomero n'amakazi yabo nakace nakinja kabo bakari balance ire kureka kwaremera nakagiti gabaje buzima kambe ndagize baruri yabare Okay, abo baresebo ninjira hogwe nawe ciyagamba ntwasa kugice twayigamo ekacha karuho tukagarizo muka ekayitu ebase kushemererwa noti icenda anana mwenda ni Yesu mera benotera okagamba honitwe ahanshonge jo bo tukurunda magezi okutwa kubasagumza mutukomeza makagitu hello Oriro tanya bo Yatena mtayo wawe mjeba re program webare niwo kubaho twakwakira buzima Oguna Anet Koranoje. Yaba Anet entezereza kamukozi nakwakira. Yabe nakwakira. Obayo. Bayo mzumora rotatete. Ndireje gamba hambera kabyatana kafukiza zamani. Bena hambero byatana kafukiza zamani. Bango wargawe ajang bibur ne gamba batano konkane gamba mshanju. Mshanju yes. Ako bakadira titweri se tweni se konka tweterwizi na yawe. Ego. Konka mwenu echo kitakabirebo. Na munonga abakazi nike twebihindwire mu kindi. Akubacyarse niwe nimbanye ndeba abashije bwini yeni banyana bandarinzi n'abashije. Ego. Konka noye umuntu nakugira tumweni zo byo kusiba umuka. Mazima. Atunufimuka atumukaza kubuzo businje atoronda nahora tane habora omukara kabihwero mwenu usanga n'umuntu omukana atinayo hati na watu bayinemwe kibirike agira tukanze kuba ninganira hariya mwenu oreba ngo umuntu gayine kiyaye sara Onkete kugira ngo mwiza kurwanisa bacakwera. Ndeba ngutumukache mara omucho. Nito kwaka mpora kubana bacakwera nabone benda kuba. Anamazima. Kandi uva kwenda kubaho ababashija nibo barabarise mwena timwe mwenda bo babeho batu. Baraherahi. Ego kafainale mazoma nito mukatwe garuke mu tureke kusiba ntuntuzo muntu umuntu cyumutuntuzo kamuteko mukiyaga tashenerire kora kandi akikoro katana kapitonga na kandi ariyo wakimutekamo ego buzima tugane cyatene indende zizo baru mukama kurinde agutera amagara marungi Anet Korgakora Noria Otabenshoma Edin JTCRE Mkashoma ebintu bishatu giving, receiving and sharing. Anet yachigamba Twinekwega kushare twachiro ndisho mtezo wese natibiri notchenda nana mwenda hello twakwakira Irota turi aho sebo Irota ndito amazina nayo watera amazina magenda cyo bajoninga bakifite mano barana kumchikolizo enshonga wachura nojigamba hochi ni uno kwifalo sista charto gogo imikunda nyenda mureke konga kambaho wajangori nkari umchikolizo atiri mu district chejer hanga wanje abo mukikorijo tinkomanya mazima hakushangwa konka webare okuboriye aha TV West kana no kutukunda n'ekintu kikuru munonga no manya atakunda tahura byevugo byawe mbwene shikabe nshinga sara kikushanga ngundi aha ngokushikaho ohindura chan twakwakira hello ego nyanya orireje irete n'ukundi ego amazina aho waterra na nenshongeje abacakwera jigambe ho turebe kanetu wakakazi na yihindure motkache abakazi nitwe twebereremu
twereberere ninga bashija tubarije aho bagore bakwenda tweberere mutwese niko twese cyo kugira ngo nibyo tujyama kandi tuyirwe ubwiza kari izo mukurikero yes mara ya twaka bantu yakurikira hariho koleji nabone bego ko kubara ko nizo twego yutera beza n'abatiza bitu tell them tuguma tubakurikira amago mwitaka waza tekano bati nashana gahonuka yego eka nazo mtiza umukurikiro mutera aho kukunuka muheho muza makuru mwaza basatu kuzote nakora muziro tsore yego buzima pamarike kuretwa aho okatanga kubikira ngo ekimanye kirwomanye tukuna kunet kotache hatumwe n'ubuyimba n'embare zo hata chikakumaya mukurikiro yego anati yabaina anaka kakomora akamuhereza akuna abana baho bakuhura I get you Yonjirone yakubona wari kamwe tabani nibabire burizo konka yizo yaba yaho weekend batugum kusemererwa na haba hakina kaguri ngenda nikagura yego ureka turike konka ngwasa kumfandikinga yobare mnonga ndi Justin atero mu rwento wakizo batawuka yebare Justin abarwentu haba kwerezo bwa chairperson aharengo rwono barabase na wazo mukanisa abakwerezo bwa Mothers Union leader korabe oryo protestant ahabo kuba cyeco cyenyine yabwama bananya naciyayo nayega binji mbwendi kurota kuva nindebe dashika zagenda akonkana mazima kampameni wabo ryo kwa TV hine ecuwi hamwe abakazi reka tukore umwuga gwitu abashije nimwe mukore ecyo musheme kwana mukora tubase kubesa hamakana and we balance the boat turebane handi hace twaza kuzomuka humura tugakwana bisinsino program ekiri eya sisemuka